Tšeke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Therefore condemned with the utmost contempt those forms of threats and actions. Maloko a palamente a sehlophatšhomo sa tša leago a lemošitše kgahlanong le go kgapelwa ka ntle ga badudi ba dinaga di šele ka mafapheng a tša maphelo le thuto ka mononageng. Ka dingongorego tša ditefišo tša godimo tša ditirelo le ditatofatšo tša metlašapo la tlala masepaleng wa Polokwane di gakela pele, re boledišana le meyara Phetiši John Mpe le moetapele wa EFF ka Limpopo Lawrence Mapoulo. Thobela, nako ya go loselela ditaba ke yona ye, nna ke Nkgadimeng Kekana, gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Maloko a palamente a sehlophatšhomo sa tša leago a lemošitše le go kgalema go iletšwa ga badudi ba dinaga di šele go šomiša ditirelo tša maphelo le go tsena dikolo ka mononageng. Modulasetulo wa komiti ya tša maphelo le thuto ya motheo ga mmogo le industri ya tša mahlale le bohlami ba boledišane le bahlankedi ba diindustri tšeo ka parlamenteng. Mareng ga tše dingwe go boletšwe ka matšhošetši a Operation Dudula go badudi ba dinaga di šele le go bao ba senago mangwalo a maleba go ba ka nageng. Mokgatlo wa Operation Dudula o thušeditše gore a go bana ba go tšwa dinageng di šele bao ba senago mangwalo a boitsebišo ba ya go amogela go tsena dikolong tša ka mononageng ngwageng o tlago. Le ge go le bjalo, modulasetulo wa sehlophatšhomo sa tša leago o dirile temošo e bogale gore ba ka se kgotlelele ditšhitišo dife goba dife kudu tšeo di nepilego go barutwana ba dinaga di šele. We therefore condemned with the utmost contempt those forms of threats and actions. If you're identifying yourselves as a civil organization, you must be able to understand your footing so that you do not violate the rights that have been enshrined in the Constitution. Most of those citizens lose their identifications, their IDs and everything. So you'd also be saying to other South Africans, you are legitimately South Africans. You don't have access into this facility unless and until you produce an ID. It doesn't matter your ID was burnt in the fire last night or last week. Go tše dingwe tšeo ba hlobaelago ka tšona ke dikarolwana tše pedi go tše seswai ka gare ga molao wa bela o sa tšwago go tsentšhwa tirišong. Kgoro ya thuto ya motheo e fetile ke nako yeo e bego e beilwe ya kgwedi ya June ya gore e phatlalatše dikarolo ka moka tša molao woo. The regulations refer to considering the demographics and education needs of the surrounding community. In the Act, however, in the Act, the responsibility for admission policy is actually given to the head of department. Dikarolo tše dingwe tša molao woo tšeo di phatlaladitšwego go akaretšwa go tsentšha tirišong ga Grade R yeo e lego gapeletšo go ya le ka molao wa bela. Mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa General Fani Masemola o re ga a rate go bolela kudu ka ga tsheko yeo e tlago magareng ga gagwe le tlhogo yeo e fegilwego ya dinyakišišo tša bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya. Ka labobedi, Sibiya o lebile kgorotsheko kgolo ya Pretoria a latofatša Masemola ka go nyatša melawana ya SAAPS ya maitshwaro ka go mo gapeletša go dula gae go fihla ge dinyakišišo di rungwa. Sibiya o tlhotla go fegwa ga gagwe go ba go dudišwa gae, gomme o rata ge kgorotsheko e ka phaela seo ka thoko. Masemola o be a bolela ka thoko ga tiragalo ya go šwalanya dikobatši tša diranta tša go feta dimilione tše 400 ka Gauteng. Mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa Fani Masemola o re diokobatši ke tlhoba boroko go ralala le naga gomme di fihla Gauteng ka bontši. They come via land ports, they also come via our international airports, and to an extent majority also come through the seaports, which all our harbors in this country. Masemola o be a sa nyake go araba dipotšišo ka mabarebare mabapi le ntwa ya semolao magareng ga gagwe le mo Lieutenant Mogenerala Shadrack Sibiya. One doesn't want to comment because what you see there is obviously, I'm sure his affidavit and my affidavit is not yet ventilated. It will be ventilated at court.
Masemola o laetše Sibiya go dula gae ka morago ga ditatofatšo tšeo di boletšwego ke mokomišenare wa KwaZulu-Natal mo Lieutenant mo General Nhlanhla Mkhwanazi yo a latofatšago Sibiya go seo se ka hlalošwago bjalo ka go šunya nko mererong ya maphodisa. Komishene ya Madlanga yeo e reeletšwego ka leina la moahlodi wa kgorotsheko ya molaotheo yo a tlogetšego mošomo Mbuyiseli Madlanga e hlomilwe ke mopresidente Cyril Ramaphosa go nyakišiša ditatofatšo tša Mkhwanazi. E tla thoma go dira mošomo ka la pele lewedi ka Pretoria. Dimeyara go tšwa mebasepaleng ye šupa ka Free State di lokolotšwe mešomong le kgono. Mebasepala yeo e amegilego e akaretša Mafube, Moxaka, Letsemeng, Ketwana, Nala, Masilonyana le Lejwe le Putsa. Mokgatlo wa ANC o bolela gore sephetho se se tšwere morago ga kopano yeo e tseneletšego ya komiti khuduthamaga ya province mo go yona go hweditšego gore mebasepala yeo ga e šome gabotse. The decision of the PEC is to redeploy comrades who are affected in these municipalities, especially at Troika level. There will be a pronouncement by the Provincial Working Committee as a consequence of the directive from the PEC for the implementation of that decision of redeployment of comrades who are affected in these municipalities. The provincial COGTA also is expected to take action where there are allegations of corruption and malfeasance. It's a first step. That's why we are saying we welcome it. It's a first step, and we are happy. That's why the Youth League is here. You can see now that almost every day when issues of our people are raised, we speak on their behalf. While the voice of the voiceless will remain as such. Mokgatlo wa maphodisa Pop Crew o ipeleditše go ba taolo ya sephodisa go tlhaloša mabaka ao a tlhotšego lehu la lephodisa le bagolegwa ba seswai bekeng ya go feta. Sergeant Nyiko Lelaka o tlhokagetše nakong ya ge vene ya gagwe ya maphodisa e thulana le lori e kgolo tseleng ya R101 magareng ga Mokopane le Mokgophong. O be a tsamaiša bagolegwa ba lesomete go tšwa diseleng tša maphodisa Mokopane go leba tshekong ka Mokgophong. Bagolegwa ba babedi ba ile ba amogela bookelong fao o tee a lokolotšwego. We, as the family, we are broken. We are broken-hearted. We are very much sad about the incident. We do not say accident doesn't happen. We do know accident happen and death happen to each and every family member. However, at the moment, we are actually not very we are not coping. We cannot allow the police, our management who call themselves generals, to allow one police officer to drive with 11 prisoners. We cannot allow. We still have two who are still recovering in hospital. One has already been out because he is in good health now. Is back to the cells because as you will know that they have committed various offences that they must actually work for. Madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego mokgatlo wa EFF provinseng ya Limpopo o re moganto wa bona letšatšing la mabane kgahlanong le go thwalwa ga badudi ba dinaga di šele masepaleng wa Polokwane ga o eme kgahlanong le tumelo ya mokgatlo tabeng ya kontinente ya go hloka mmelwane. Mokgatlo o tsenetše moganto mabane go ipeletša ka ditefelo tša godimo mabapi le meetse le mohlagase gape le go thwalwa ga badudi ba dinaga di šele go dibaka tša mešomo. Mokgatlo o ganeditše go fana ka memorandum go bahlankedi ba masepala ba nyaka go neela mera phetišo wa masepala John Mpe ka sebele magareng ga dingongorego go boletšwe ka go thwala modudi wa naga ya Zimbabwe bjalo ka molaodi mogolo wa lekala la meetse lekela la Tšhila. Mokgatlo wa Action SA o tšere karolo mogantong o fa o re go badudi ba Polokwane ba angwa ke taolo ya Mpe masepaleng o. Mokgatlo o butše molato kgahlanong le Mpe kgweding ya go feta ba bolela gore ba sa letetšwe go bitšwa ke badira dinyakišišo molatong o. Go tšotša temana ye pele re boledišana le meyara phetišo wa masepala wa toropokgolo ya Polokwane John Mpe ka mo meagong ya kgašo e išita le moetapele wa EFF ka Limpopo Lawrence Mapoulo yo a lego ka meagong ya kgašo ka Polokwane. Re a lotšha bobeding bja lena. Re ke tše sebaka se go tamiše kgaetšedi ya batho
nkgadimeng ke kana ke tšee sebaka se gape ke tamiše gape le batheletši batheletši kwa gae ga mmogo le bao ba lebeletše go lenaneo le re kgotsong. Tate Mapoulo le tlhwa gabotse. Re o loche kgaitsedi ya masogana le babogedi mo gae ka moka le bao ba tshwere metšhine ka morago ga lena. Re name re thome ka lena ntle le go dika-dika maabane le tsenetše mogwanto le ba Action SA le ipelaetša kgatlhanong le meyara kudu ka taolo ya gagwe le masepala-mogolo wa Polokwane. Gabotse selo sa lena ke sefe? Sa pele sello sa rena ke gore meyara o tšhabile re sa nyakana le meyara le Mamotla badudi ba Polokwane sa le ba thoma go matšhame mengwageng ka moka a senke meyara amogela le ge ka ba letlakalanyana le le tela badudi ko go bontšha go se tlhomphe badudi ba Polokwane ka moka. Sa bobedi a re tlo bolela dillo tša badudi le yena mo moyeng ka ge e le gore badudi ke bona bangwadi ba dillo tše ka moka tše tša go tlhoka meetse dillo ka moka tšeo le gore llago ka tšhwana re nyaka gore re mmone matlhong le badudi ka moka empa re fele pelo o tla ba boya mo gae re santšane re sa ile go wanta go make sure gore re iše dingwangware tša rena wena. Meyara Phetiši, dingwangwarego tše go bolelwago ka tšona le go se be gona ga lena le ikarabela ka gore? E re ke gape ke dumediše Meyara wa Maloba wa Capricorn ga mmogo le TLC ya Polokwane Ntate Mapoulo. Go ka lemoga gabotse ke gore e re bolela ka taba meetse re toga re šomile kudu go ka lemega location la go swana le Seshego mo e le gore no wena le mathata a meetse re kgonne go aga plant ya maemo a godimo ye le gore e okeditše meetse go tšwa go 1.5 megaliters a day to 8 megaliters a day. Re tlile ka plane ya go leka gore bjale ka e re tseba gore batho ba rena ba ka se kgone go phela ka ntle le meetse a na re diraeng bjale ka e bothata ba meetse Limpopo le Polokwane e akaretšwa bo tloga bo tsebega e fela go ka lebelela metseng ya rena e mentši re na le diprojeke tša meetse tše e le gore di fedile batho ba rena ba kry-a meetse e fela mo e le gore go sana le tlhaelelo re tloga re ikemišeditše gore re ka boledišana le o mongwe le o mongwe mo setšhabeng re na le mananeo a rena go a ditšhabeng ka moka le di-clustereng tša go fapafapana. Meyara Phetiši o gona Meyara Phetiši o tšwela pele go kaonafatša maemo a bophelo le maemo a ikonomi a toropokgolo ya Polokwane ke ka lebaka leo Polokwane e kgonne gore e tšwe mo mananeong mo grading ya botlhano ye grading ya botshelela e le go grade ya di metropolitan municipality so toropo ya rena e tloga e gola re lwantšhana le go tlhokega ga mešomo re lwantšhana le taba ya di-potholes o ka lebelela Polokwane re na le ditsela tše e le gore re ya di kaonafatša go akaretša le tsela ya go ya bona Bošego Nelson Mandela Bay Nelson Mandela Drive le gona bjale ge re bolela ka tsela ye go na le construction fao so re no nagana gore Ntate Mapoulo le bao ba gwanta ke nako ela ya go ya dikgethong ke nako ya go wetša bakgethi fela re rata go lemoša Ntate Mapoulo gore mokgatlo o bušago o thupile dikgetho gabotse ebile o di thupile ka tlaleletšo ge le ka lemo gore ka ngwaga wa 2016 re kgonne go kry-a 56%, ngwaga o latelago ka 2021 ge re kgethiwa re kgonne go hwetša 60.8% mokgatlo wa gabo o kgonne go losa di-city gona. Ba ga Mapoulo le ikarabela goreng ka mananeo a go bolelwago ka gona le tše ka moka? Sa pele gore ke a leboga gore ba dumela gore go sana le tlhokego ya meetse le tlhokego ya mešomo ga gone jwale re bolela ka gore toropo ya Polokwane go tsena makatlhakodi ka moka go ankga disua plant tša bona tše e le gore ba tshwantše ba di fetša ba di fetša re bolela ka barekiši ba mebileng ba e le gore go ka tsena ka mo Polokwane bomma ba rena le bopapa rena bao ba rekiša mo mebileng a ba dire lelo tše di hlwekileng re bolela ka borraditaxi
re tshwareleng fao mogala wa gagwe o kgaogile ge re itšotša pele le lena meyara go dingwangorego ge re bala go tše dingwe tše e le gore be go bolelwa ka tšona ke taba ya batho ba goba dikhamphani tše e leng gore di a thwalwa tabeng ya kabo ya dithendara ka masepale mogolo wa Polokwane ba bolela ka badudi ba dinaga di šile le ikarabela ka goreng fao go ka lemoa re na le dikhamphani tše re na le dikontraka go tšona tše di fetago 100 le 50 tše di na le dikontraka mo rena gore le rena ka mehla re lebelela gore re lebelele badudi ba Afrika Borwa gore ba hwetše di-project e fela molao wa Afrika Borwa wa dumela gore motho mang le mang a leng mo nageng ka molao a ena le mangwalo a go ba gona a butše company e le goreng e registerile go ya ka molao a ka tsenela diphenkgišano e fela se re ka se lemošang ko gore dikhamphani tše wa di bolelago tše seswai ka gare ga dikhamphani tšeo le goreng di feta tše 105 goba 150 e tloga e bontšha gore re tloga re lebeletše gore maAfrika Borwa a golega se sengwe ke gore o ka lemoa gore dikhamphani tše ke tše e le gore ne ntse di šoma gona mo Polokwane di be di šoma di sa tšwela pele go šoma dimasepaleng tša go fapafapana ga mmogo le Afrika Borwa di-department tša go fapana provinceng ga mmogo le national so rena se re nagana gore ke maano a sepolotiki a go leka go senya Meyara Phetiši lebitso ka ge ba tseba gore ngwageng wa go feta re sa tšwela go tšea wate e le go wate lebato la bolesome gona mo la Polokwane e le be e tshwere ke bona ge e le gore batho ba bane tshepo go Polokwane wa e mokgatlo o bušago o tšwela pele go hwetša thekgo ye le gore re tloga re leboga badudi ka mokgwa ba re fang thekgo ka gona le mananeng a rena a go consulta badudi ba rena le a di-IDP a tloga a tsenela ke batho ka bontši Thobela le tswalana bjang le dikhamphani tšeo goba batho ba dikhamphani tšeo kamano ya lena a rena a ke na kamano le khamphani efe goba e nngwe a gona motho wa ba ka mošupang ba rena go na le motho a na le kamano le nna e fela Meyara Phetiši ga a tšee karolo ka gare ga kabo ya dithendara go ya ka molao wa Afrika Borwa e le go Municipal Finance Management Act Ntate Mapoulo di a kwagala le kgone go kwa karabo ya Meyara Phetiši mabapi le go thwala ga badudi ba dinaga di šele Tate Mapoulo o ka se thome ka o fa dijo tše dintšhi o batho ba ka ntle re a lla gore batho ba dinaga tša ka ntle ba ka se khumane tšhelete e ntši ya di-capital project ba tlogela di-engineers tša rena tše e le gore ba ba fa di-crumbs o a tseba gabotse gore batho ba rena mo gae ba ba fa marathana bakgotsi ba gage bana ba ba mazimbabwe ba ba fa tšhelete e ntšhi ye e le gore re tseba gabotse o a gana gore ba die dinyakišišo ka Makoro Foundation ge nke be e le monna eme ka maoto a morago na a tshwantše a re a ba nyakišiše ka nnete gore Makoro Foundation e di ya bonwenwe ene ba ska bolela ka taba ya dikgetho re tšo ba patamiša ka mo Jujuveli ka mo 13 o bolela ka dilo tša gale nna re bolela ka dilo tša maabane gore poleke bjale EFF e tšea karolo mo di-voting ka moka ene ro di tšea ka moka bona tše ba di bolelang ba bolela dilo tša gale nna ke bolela dilo tša beke ya go feta gore re sa tšo ba patamiša ka mo 13 ka mo bjale papa wa Meyara o a ba bolele nnete gore tše ba di dirago ka mo Polokwane ka mo tše ke di pšiša mare ka gore bokoko ba rena ba timela mabone ba tšeelwa dintlo bjale ka gore bona ba phela ba tšhabile mo bagae ba le makoe ba ka se kgone o tseba gore bokoko wa rena ba timela bae ga fetša dikopano every day o tšhabela magoe bjale a re tsebe gore o tlo bereka le rena bja monno wa Meyara na Ntate Mapoulo le a hlatsela gore molato o butšwe goreng le bone go le bohlokwa gore le tsenele magato a boipeletšo ge go le bjalo magato a boipelaetšo a tliše ke rena a tliša ke setšhaba re le EFF re phela re kry-a le melaetše ke ka fao ba re a ba kgotsofala ka gore a ba khumana Meyara ba sa tlo boya ka makatana mine medikete tše tharo tše di bego di le gona ba rile ba ile oketšega e be kete tše 5 bjale ba bontšhe Ntate Meyara gore bjale gona ba lapile o tshwantše gore a tšwe ka moka difate a di šutelele bao ba mmeilego ba tle ba tsebe gore ba re file morwalo re nyokontšha naga motlwa gobane papa o a di šomele setšhaba gabotse ka moka batho ba sa monyaka le mo gae mo ke ka fao a phela wa le magoe Meyara Phetiši le fihlela kwano ka gore le tla amogela memorandum go bolelwago ka ona
re ke thome fa ka hore ntate Mapule ile a ba meara ile a ba meara Phetiši wa selete sa borena sa Capricorn mo ile gore o paletswe go dira meshomo le dilo tše dintši tše a di bolelago o file mengwaga go feta ile some bo ntate Mapule ba swanetše gore ba amohele gore gona jwale go na le party ye e winneng dikgetho ile go African National Congress and ke yona e bušago batho ba na le tshepo mo bona ge ile gore batho ba Polokwane ba na tshepo go meara go tla jwang gore yena a o bitša batho ba o tšwa bo Messina le bo Mpumalanga bo Gauteng go tlo matšha Polokwane ba matšhetša meara Phetiši wa Polokwane a eme sebaka se se telele a emetše dipase tše di tšwang mafelong a o fapafapana ge ile gore badudi ba Polokwane a bane botshepo dikgetho di ata ntate Mapule a se ka fela pele go na le dikgetho tše di tlago go sa feteng ngwaga ba tla tsenela dikgetho ke mo ba tla bonang gore setšhaba se tswela pele go ba le tshepo mo mokgatlo o bušago wa African National Congress. Meara Phetiši wa masepala mogolo wa Polokwane Makoro John Mpe re tloga re leboga nako ya lena ka mo meagong ya kgašo re a leboga sebaka go moetapele wa EFF provinceng ya Limpopo ntate Lawrence Mapoulo re tloga re leboga nako ya lena thobela re sa mabenkeleng. Bagešo di felela mo ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše šalang. Mogedi wa SABC Madumeša go tša boso bošomele kgone re bona gabotse maphoto a mo ya go tonya kgabola ka dikarolong tša ka borwa a tliša kgonagalo tše di botse tša dipula gona ka dikarolong tša ka bo Cape Town gona ka borwa bodikela ba Kapa ge ile ka mahlakoreng a mangwe re bona gabotse go apogile la ka moswane re sa bona gabotse lephutlha mo ya go tonya le tla kgeregela bjelo gona ka dikarolong tša ka borwa bodikela ba Kapa la tliša kgonagalo tše di botse tša mesarasarane ka dikarolong tše go apogile ka bogare meanaga bjalo batelo tša boso ba re lemoša gabotse gore magašo a re tlhokomeleng re ka ba le lewatle leo le tlhafilego gona ka dikarolong tša ka bo Cape Town go le ka lepopong la ka borwa tlhokomela ba sa re lemoša gabotse gore re ka ba le phišo e ntšhi ka bogare meanaga bjalo le ka Pretoria ka bo Johannesburg gona le ka Polokwane le ka Mahikeng ka North West go akaretša yona le go ka Freestata magašo a re se tlhotlheletše mmelo ya tlhaga ge re ya go dikgara tša temperature ra thoma gabotse ka province ya ka Gauteng le tla sa gabotse go maAfrika Borwa le ka dikarolong tše ka Pretoria masomepedi senyane le a fišhela ka moswane re boletše ka gore phišo e ntšhi tla ba gona ka dikarolong tše go le ka Johannesburg masomepedi seswai le gona go laetša go tla ba go fiša gabotsena fela go fitlha bjelo ka dikarolong tša ka bo Springs re ya gona ka dikarolong tša ka Limpopo province le tla sa gabotse go maAfrika Borwa re boletše ka phišo e ntšhi le tla tlhaba gabotse ka dikarolong tše re ya bona serutwane se tseleng ka Afrika Borwa o le ka lephala le 32 ka dikarolong tše go fitlha bjelo ka Bothaba Zimbili le a fišhela ka moswane ke masomepedi senyane ke sa go lebale le ka Mokopane wana le go ka Polokwane ge re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga go maAfrika Borwa ka dikarolong tše le tla sa gabotse go maAfrika Borwa go a laetša go fišhela ka moswane o le ka bo Mashišing bjalo Ladyburg o le ka Mbombela le a fiša kgerata ke 30 ka moka go tsena bjalo ka bo Carolina go laetša go ruthetše kgerata ke 20 tshela ge re ya ka KwaZulu Natal le tla sa gabotse go maAfrika Borwa ka dikarolong tše maru a pharephare le ka go kgetha dibaka e fela le a fiša ka dikarolong tša ka bo Vryheid kgerata ke 30 go tsena bjalo ka bo Ulundi ka bo Mnambithi masomepedi senyane le a fišhela ka moswane magašo a rapareng gabotse ge re ya ka Kapa Bohlabela re bona gabotse le gona ka dikarolong tše go fodile ka dikarolong tše ka Bokomane gabotsena fela ka bo Mthatha masomepedi 4 re sa go lebale ka East London go laetša go fodile re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka ge lephutlo la magotonya le kgabola ka dikarolong tše ka Kapa Bodikela gabotsena fela le gona re boletše ka gore di tla be di le tlasenyana go laetša go tšedifetše ka dikarolong tše dintšhi o le ka bo Cape Town le 15 bana le go ka bo Hermanus le 15 go fitlhabelo ka bo Cape Agulhas province ka bophara di ka tlase ga 20 ka moka ge re ya ka Kapa Leboa la ka moswane re bona gabotsena fela di tla be di fodile ka bo Kimberley ka bo Kurumane gabotsena fela 23 ka bo Upington go laetša go tla be go fodile ka Kapa Leboa ka province ya ka Freestata gabotsena fela ka dikarolong tše go laetša gabotsena fela le tla be le fišhela ka moswane re a di kgartela bjalo ka dikarolong tše le tša ka North West le a fiša go maAfrika Borwa magašo go tšwa gona ke re mošate